Kei haina te minita I ngā take Māori I tēnei wiki. Ko tētahi o ana mahi nui he whakatairanga I te kanohi Māori ki te iwi o haina. Nā, kei roto tā mātou karere a Roihana Nuri I te tira haere o te minita, e whai ake nei ko tana pūrongo e pāna ki ngā mahi tāpoi. Nā ngā pirihimana o haina te minita take Māori I ārahi I ngā tiriti o ngā taone o tuawhenua hoki, kia tai tika atu ai ia ki tēnei pā tāpoi. Nō reira, pai ki te haramaiki ko nei, ki tēnei pā, o te iwi take, ia rā mā rātou e whakaputa te atahuatanga o tō rātou kaua tikanga hoki. Ko tētehi tohunga kapahaka kei te tira a te minita, nāna te urupare a te iwi Māori. Ka mutu I whakakotahi ngā iwi take e rua nei ki te whakangahau I ngā tūruhi. Kāre kore, ko te kanikani, ko te reo waiata, koira ngā mea ka honohono I ngā iwi. Ahakoa nohia, ahakoa kōwai. Kei te whakae angārimu. Me whakaiti au ki runga I te atamira ki mua I ngā tohunga te kanikani. Ko Daphne Luke tētehi mema o te rōpu ohanga Māori a te minita. I'm really excited about being here at Zhejiang Miao. This tourism facility that they've set up to showcase the Indigenous people's culture, their language, their voice, their music. It's just amazing. A kiau nei koinei te tino pai, mihe mea kei te haramai tētahi tira. Pēnei, I raro I te maru o te kawana hoki, kia haramai ki ngā taone pēnei, ngā taone pakupaku. He kotahi mano ngā whānau miao I whakakotahi kia whakatū ai tēnei pā tāpoi hei whakangahau I ngā tūruhi. Being able to leverage on the history of these people, it's been a dynamic, chaotic experience that they've had over thousands of years. To build a distinctive Chinese worldview. It's just an amazing opportunity. He tini me te mano ngā tūruhi ia rā ka haere mai ki tēnei pā tāpoi. Aha koa te tawhiti, he tata ki te toru haora mai te taone matua o Guizhou. Atu I Guiyang I haina, Roihana Nuri, te karere.